Može. Evo ovom prilikom želim da pozdravim sve one koji će nas gledati, sve one koji me prate, koji me bodre, koji mi pomažu u svojoj ovoj borbi vezano za emisiju Nikad nije kasno. Ja sam Sabina Kasumović i kao što mnogi znaju, uspjela sam da se plasiram u polufinalnu emisiju i nadam se, ako Bog da ću imati sreće da se plasiram u finalu. Da li se očekivao ovakav uspjeh i možete do pobjede? Iskreno nisam očekivala da će to ići sve ovako ovim tokom. Od prvog kruga nekako je bilo meni bitno da se pojavim i u drugom krugu. Kad se desio taj drugi krug, onda je ta nekako želja postajala sve jača i jača da se pojavljujem i u svakom narednom krugu, ali zahvaljujući mojoj divnoj publici, divnim ljudima koji su me od samog starta, od samog početka pratili, bodrili, ja sam dobila, vjerujte, takvu snagu da jednostavno idem do samog finala ako bude sreće. Šta je ovo takmičenje promijenilo u vašem životu i hoćete li se sada okrenuti muzici? Pa definitivno jeste promijenilo dosta moj život, jer i zadnjih nekoliko godina sam se mnogo, da kažem, manje bavila muzikom, jer sam bila zauzeta drugim obavezama, ali definitivno jeste promijenilo zato što je sada moj život totalno drugačiji, vjerujte. Mnogi su me zvali sa raznoraznih TV kuća, da gostujem u emisijama, na radio stanice, ne znam, puno više pjevam nego tih ranijih godina, odnosno zadnjih par godina, više sam angažovana, iako sa druge strane želim malo i da se sad do kraja takmičenja i sačuvam što se tiče glasa, da te svoje svirke malo svedem na neki minimum dok se takmičenje samo ne završi. Onda, vjerujte, imam mnogo planova i ipak mislim da ću se onako na prava vrata vratiti muzici. Da li vas ljudi prepoznaju na ulici i da li vas zaustavljaju? Da, to mi ponekad bude ovako malo smiješno, mada ne mogu reći da mi to ne godi, da mi ne prija, nego naprotiv, iz emisije u emisiju, iz kruga u krug, to je sve onako više, da kažem, zapaženo, gdje god da se krećem, ljudi me vide, kažu gledali smo vas, bodrimo vas, navijamo za vas i zaista mi to puno znači. Sve je to ta neka borba od strane mojih budućih obožavatelja i samih gledalaca. Pored pjevanja pažnju privlačite i stylingom. Šta vam kažu suprugi i djeca? Pa vjerujte, suprug mi je, kad je u pitanju styling, jedna od najvećih podrški, u stvari ne najvećih, nego zaista najveća podrška, kako u muzici, tako i za sam styling. I mogu reći da sam do sad sve to sama i uz pomoć supruga odrađivala od prve emisije, prvog pokazivanja, odnosno pojavljivanja na sceni, pa drugog kruga, trećeg i dalje. Svaki put sam se trudila da budem nekako drugačija i vidim da se čak i neki članci pišu o meni, da zaista pazim na styling i da onako oprezno, da kažem, biram nove kreacije za novi krug. Ali da budem svaki put drugačija, to mi je nekako cilj. Jer to valjda i publika zahtjeva od nas, svih nas koji se bavimo muzikom, a i sama ta veličanstvena scena. Da li imate neku poruku za kraj? Pa želim najprije da pozdravim sve one koji će nas gledati, još jednom, najsrdačnije, da im zaželim sve najljepše što poželim sebi, to bi zaista i njima, i posebno sve one koji baš prate moj rad, koji me podržavaju, pišu tako divne komentare da ja bukvalno ostajem bez reči. I zaista sam presretna što je ovo sve ovako krenulo i želim se zahvaliti još jednom produkciji Nikad nije kasno na ukazanoj prilici da i ja i svi mi pokažemo ono što znamo u ovim godinama.